Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo itinainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Salmo Kapitulo 23, versikulo 1 agingga 3. Apo sika ti pastor ko, adda aminen a masapol ko. Iti nalang to akaruotan, paginanaanak, iti sibay dagiti dandanom a natalinaay, idalanak. Ipaay mo kanyak ti baro a pigsa. Tarabayan nak iti tumutop adalan kas inkarim. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kanya. Anang, apay mo nasi ka di si marunuan na tayo. Ubayak makipagladingit. Iti ipapatay tinangampunken ka. Asteryaw, anak. Ha? Tatang, na kayo? Wen, namuat tinapasamak. Iso nga'y mayak mahit. Makataon lang tinapalabas. Manipod itinatay day di tatang. Gamita, natay mo tan ni nanang. Awanan dagiti nangampun kanyak. Malahos ton. Tinasayaat. Ingka ginanan. Siyak pa'y latibakam mo dito'y anak. Sige, agyaman na kada kayo. Itatanatayan dagiti nangampunken ka. Kidawag, ngagnad kamit ni Jibalay. Tatang, Napilitan naklaan ang ipaampunken ka ide. Iti kasinsin kaw. Gaputan na karo ti sakit ti inayaw, idi maladaga kapailaan. Asteryaw. amok day tatang. Ala, agnad ka ni Jibalay Tapno saan ka nga agmay-may sa iti balay dagiti nagampunken ka. Sige, mayata ka makipagnaid kada kayo. Maisuti kayat yo, tatang. Agyaman anak kaw. Amumutan. Awan sa bali apang ipatawidak iti balay. No disika. Uray paampunda ka. Anak ka pailaang. Kat ikang ka iti tawid mo. Iso adi mo yad aday ho tibagim kada kami. Impampon nyo lang arodan ni Asteryo nga anak nyo. Ita, pagsublian nyo dito'y balay, tatang. Wen, Darwin.
Kaasimot ti kabsat yaw no agmay say di balay da. Ket, anyangin dagiti mangmangag ko. Ani Asterio kano ti agtawid iti balay. Wen tay kabsat yung nga road. Kan awan tinaipatawid ko kan kuana adad dumasa ni kwa. Impampon nyo lang arudan. Ngamikan nyo pala iti tawidan naman. Kabsat yung nga road. Uray inampun ti sa balay. Adalata mo't tawidin na Kan amuyo mo't. Napilitan kami la idea nang ipaampon iti kabsat yaw. Gaputa masakit ti inayaw. Kadyak unay maasikasaw. Tatang. Saan samo ta kahit ni Darwin nakabsat ko ti kaadak diti balayo. Agsubliak sa langan iti balay dagiti nangampon kanyak. Saan? Uray ad niya ti mapaspasamak. Agnaed ka dito'y balay. Tasikakat nga ron ti agtawid iti daytoy. Tatang. Mumay ka, taisurokan ka ti san ni ko atawidam. Kayat ko, rugyamon asukayan ti basit atawidam. Makamukan no niya ti mulam. Sige, tatang. Isuro yung arod kanyak no sa dino tayan dayta. Mala, umay ka nga rudan. No kasta. Agyanan ije balay da tatang ni Asterio kabsat mo, Darwin. Uwan ka na. Masurunak. No, apay-pay lang kami na nagsubli dya. Kat inampun da lang arudan. Kat isumat ka no ti agtawid iti balay. Kan adda iti balasyo ti karayan asani ko ni tatang. Isong aruda masurunak. No saan ko maan nagsubli? Siya ko man ti agtawid kadagi dya bakit? Tama ko namutan as siya kon ti buridat. Di mo maibaga ti kasta, takabsat yung mat ni Asterio. Iso ti buridak yo, lakay. Pudno. Ngimsan abali ko man nga uray awan tawidin na kanitatang. Ta sigurado. Patawidan mo't lang dagiti nangampun kan kuana. Ni, huwan nga agpaisoan niya. Nagswerte mo't din. Adala nga rodin tawidin na kadagiti nangampun kan kuana. Ikan pala ni tatang. Nagswerte kit din. Kumusta kan, Asterio? Lenny? Ay na, sinorpresa na ka. Diyak ka mo asimbangpot kan. Kasangsangpat ko lang, hindi kalman. Kasta ka di. Oh, kumusta mo ti panag-abroad mo? Agsubli ka di pa ija abroad? Saanan? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Ay na, maragsakan no kasta, Lenny. Idi kasta, kanayin niya agkita ta. Si Kamat. Kat, kumusta? Damag ko. Addakan iti balay da tatang yo. Wen, inayabanak ni tatang. Nasayahat mo't Tapno saan kang agmaymay sa iti balay mo? Wen Ken, nasayat mo ta nagsublikan, Lenny. Wen gayam. Indon makaurnungak. Ikalay sa kanton, ha? Sige, Asterio. Sikat ti makaam mo. Itaklaan namuhan nga gayan ayat kayo gaya man kanilay na Wen, tatang. Di maatawanan ti relasyon mi. Agkalay sa kayon
Ang mga numaagaw pa iti sa balay. Di kaya agdaan nagtatang. Ikalaysak ni Lenny, apama na makaurnungak. Saan na parikot day ta? Siya kung ti makamoy ti magastos, anak ko. Agpay su tatang? Ay na, agyaman ang unay kada kayo. Iti mabiit, dumanong tayaon. Manipod adaak dito'y balay. Saan mo tan yung umay dito ni Darwin na kabsat ko, tatang? Apay akas siya mo tan kanyak ni Darwin. Di mo ni kaskaso ti kabsat mo. Tinaskain, awan ti dakas ngar aramidem, anak. Madlaw ko ngamin. Liklikan na ko ni Darwin, tatang. Di mo ni kaskasaw. No kasaritan na ka, kasaritam. No saan, ay kabaybayaan mo na. Di mo ni kanit sa balya kay papanan. Sige nga rod, tatang. Bayan nyo. Ibagak mo't day takin ni Lenny nga asawak. Anay ko, anay. Anyat na pasamak kada kayo, tatang. Naigali sakit yagdan. Sapay nagngataw. Nagsakit ti bagbagi. Di na sayat. Ipan kayo langan ito ospital. Sanaan, anak. Iyan anak lada ito'y. Katumimbag taon. Anay. Oo, sige. Da kayo di makaamo, tatang. Ngam no mabalin. Kasayatan ko man, ospital kayo. Sanaan ko nakmet. May imbagan tulat ta. Tatang. Apa yan natay kayo umatan? Kasano agpaita? Tawan kayo na mangisaksakit kanyag. Gusto nito na panagsangsangit mo. Kaslasan ka lalaki, Asteria. Pumaw na ko dito. Tapagkatan mi ti bangkay ni tatang. Taipan mi, di pa kay masayagan na. Imbis na tumulong ka, dahil takit din nagsangsangit, tiraramidam. Pasensya ka. Sige, tumulong ha. Isagana tayo di pa na kayo masayang ni tatang. Asterio, apay analiday ka. Pampananotag lang di kasasad ko, Lenny. Idi ubingak pa eh. Impakapundak. Naranggas daunay kanyak. Basit lang kang malik. Bautan nakday di tatang. Banag ka nagladlading itakid eh. Nangruna pa idinamwak. Asaan da kapod nung anak. Asterio, Sa ita, tanaikan kami ti gundaway nga agdan na itipod nung amak. Mapadasak kumamot tan ti maipatag. Isumot tan ti ipupusay na. Nagsakit, Lenny. ala, patib karam ti pakinakam mo.
Kan di mo ay ayan ti bagim. Kas lang amin napaidam kanyak tinapintas sa gundaway. Di na saya at agasat. Aron bang kumamaipay kanyak. Tsaka mo na niya tibasol ko. Kapay ang kastoy, di mapaspasamak kanyak. Itatawanan na ti tatang. Pumanaw kayong dito ibalay. Ah, Ngamabalin, agsubli kayo, iti ayan dagiti nangampun kang ka, Asterio. ha? Saan nagaputa si Katiburidak? Si kakid din, tagtawid iti balay. Saan mo tan Anya? Saan aligal ti panangampon da kanyak, Lenny? Iso ano labsan ti agsarita? Kaslak la ayop ngayon padawat dagiti dadakkel ko. Ala, sana bali lakay. No papanawon data dito eh. Di mapanta ijay balay dagiti dadakkel ko. Mariribo ka nak iti kastoy ang mapaspasamak. Apa nagbalin anarangkas kanyak dagiti nangampon kanyak. Ket idi nagsublak iti dun natipod nung amak. Isumot ang tipupusay na. Tinasakit. Kagora nak ti mismo kabsat ko. Papanawon nak. Kaya't kada sa wunday ta, alinaksid dakon kas kabsat. Nagsakit na ito ang mapaspasama kiti biyak ko. Lakay, saan ko man adagita ti panunutam? Ala, kumamang ta iti Diyos. Ta iso ti makatulong kadata. Agyaman ak Lenny. Tanda ka amangan andingay kanya kiti pakarelibukak. Iso adi ka kumaagpanunot iti anyaman a negatibo. Ngamin, addaak dito'y amang Imbaga mo na pumanawon da Asterio kan ti asawa na iti balay kan solarday di tatang, Darwin. Wayne, iso aparakrak tanto ti balay, tayo alis ta dito yan. Bueno, ilakok lagan. So pa pagkwartaan. Imbaga mo't gaya mo na pumanaw da. Ngam, apay nga itadadapay la ijay. Hindi ka madanagan. Ibagak to manan na pumanaw da. Kalpasan ti pawayway ko amay sa abulan. Silulukat da ito'y balay para kada kayo kan ni Lenny nga anak ko, Asterio. Kan may sa kwarta ni Lenny ti daduma ang nagastos me para iti daytoy. Iso adi kag babaen, baraok. Agyaman kami unay kada kayo nanang. Pasensya kayo na. Talaga kami na pinapanaw da kami. Panagkunak. Nasaysaya at no ikamang yu dayta iti tao amatalekyo. Iti kasta. Pagsasaritaan nyo iti nasaya at dayta abanag. Nanang, Ngamen, saan da kayo abasta mapapanaw ijay? Nang runa, kat imbaga ti amayo nga ijay ti pagnaudan niyo. bagaday di tatang. Siya ka natagtawid iti balay kan solar. Kastamot ang tilote asuksukayak iti balasiw iti karayan. Manong Darwin. Tulagan la dayta. Saan ana ipapel asikati agtawid kada kita?
Kastamot lang. Uray awanan ti kinabsatan. Lumaban ako ni ti kasapulan. Nga uray pipinatay kami nagkakabsat. Saan, Asteryo? Pangaasim. Liklikam ko mat ni makiapa. Nang runak at kabsat mo day chay. Bakit? Pangaasim. Kabsat mo day chay. Saan arumbang ang makiapa ka kankwana? Ikarigatam ti makikapyakan kwa na. Kasaum ana imbag. Pangaasim. Bakit? Naamiris ko husto dagiti imbagam. Pasensya ka na. Nakulapan ti panunot ko, gapoy ti pungtot ko. Ket nakaisawa nga kiti dakas. Maawatan ka lakay. Ikararagan takit iti kabsat mo. Tapno malawlawagan tinakulaapan a panunot na. Kaasimot ni Darwin na kapsat ko. Tinaam mo. Aga po iti kastingar aramidan na. Inikkan na ni ti gundaway ti demonyo. Nga agari iti kinatao na. Agpay suday ta lakay. Iso apang nga asim ha? Kasaong anaimbag ti kapsat mo. Saan mo kumanga ipalubos nga iturayan nakatigura? Wano pungtot. Di ka agdanag, bakit? Mamati ak kadagit ang embagam. Iso aliklikak ti makiriri ti kapsat ko. Tinasayaat. Kasaritak itinalapat. Wen, no aguman nalata ti balay konsularyo, agraman ti suksukayam adaga, itad mo laangan. Sana bali, nain materyalan laang abanag dayta. Saan aday jay ti umdas agapo, nga agpinatay kayo nga agkabsat. Manong Darwin, imayak dito balayo. Kaya't ko tagpakadakin ka. Nupay, imbilin day di tatang, agnaid kami nga gasawa iti balay na. Kapot ay patawid na kanyak. Pumanaw kami langan. Makaamu kayo, nanya taramidan nyo. Sigurado ka nga man ti saksakit ang tinakam mo kanya, Asteryo? Awahan, Manong. Apay ko mga agsakit tinakam ko ngay. Si pupuso ak amang ipabusoy kada kayo iti day di abalay, kansolar. Kastamot ang titalon, iyo balasyo ti karayan. Sana bali? Tagkabsat naman, Manong Darwin. Nasayaat nga ron no kasta, Asteryo. Manipod inagumak ti para ko maiti kabsat ko ni Asteryo. Kasla kanayon mo ten nga umapapoy ti barokong ko. Nadagsan ti riknat. Basit labanag. Nakaroon ti pungtot ko. Daka mo ti aramida ka. Kasla mabambanuga ka kanayon. Marigata na kay ti kastoy sasada ka. Jak kayat ti kastoy. Kayat ko anawayaak. Ni, si kamot gaya, Manong Darwin. Anya ti maipaay ko ken ka. Kuha kabsat. Agi amanak. Tinasayaat, Manong. Sumrag ka.
Agyaman ak tanadanon ka. Pakawanan na kumading ko. Ni, Manong Dario, awan mo ka basol mo kanya. Ading, agsubli kayon, iti balay na tatang. Ha? Gaputan na amiris ko. Asa na rumbang agumak ti para kada kayo. Kukwam day jay. Agraman ti suksok kayim adaga nga impatawid ni tatang. Ay na, agyaman no kas Manong Darwin. Agyaman na naka-amiris kamot lahingan. Uwan kabsat ko. Katsapay la ko mata mapakawan na. Nakulapan lang ti panunot ko. Iso akas di tinaramid ko. Di kagdanag Manong. Napakawan kan. Kan may sa, linipat ko na banag. Agyaman na kabsat ko. Ita, naikatan ti kaslas iti barukong ko. Naglagaan ng tiriknak. Uray pa'y kasano arigat kan parikot. Di tay ko maliplipatan ti umasidag iti Diyos Apo. Taiso ti mangitunda kada tayo iti talna kan kapya. Kan mangipaay bendisyon iti inaldaw a panagbiag tayo. Papagayam di tan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ngayon surat ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang darabay na imbag nga oras kada kayo amin.